Dobar dan, dobro jutro, dobro veče, svako veče, pobrkao sam sve, ali nema veze. Da, ova nedelja je nedelja trailera je, hoću da odgledam trailer, prebrutalan, radi se o filmu Venom. Taj Venom, čuo sam da će taj film Venom, koji je inače poslednji film Venoma, barem tako kažu, upoznaće se sa Spider-Manom. Ne samo Spider-Manom, nego ovaj film će dovesti lika koji je stvorio sve te simbiote koji su rasprostranjeni svuda po galaksiji, jer tako on osvaja svetove. Šta nam donosi ovaj trailer? Video sam par dobrih, brutalnih scena, kao na primjer gde je Venom ulazi u konja. Wow! Da li ste spremni? Ja nisam. This is your captain speaking. If you look out to your left, you'll see a beautiful view of the Grand Canyon. Told you we could fly! Oh, the Tom Cruise did it! Jesus Christ! Where did they shoot? You're not going to like this. No, I can absolutely guarantee you I'm not gonna. My home has found us. Who sent that thing? My creator. Of course. The symbiotes didn't come here by accident. They were running. From what? But then a lot of nice things turn bad out there. What's his name then? No! No! We have something he needs. As long as Venom lives, everything will end. What are we doing? We need a disguise. Hey, man. Whoa! Why do you keep knocking people out? What is wrong with you? I'm sorry! Oh, baby, baby, it's a wild. We've come a long way, you and me. It's But we are through! This world can't survive if you stay together. Oh, baby, baby, it's a wild. But I need him. You're bad people. There we are! Always remember you. There comes a time in every man's life where you have to make a sacrifice. Always remember you. Eddie, I'm with you to the end. Always remember you. No, this is all the money that we have. What is this feeling? It's like... This feeling? It's like all of my problems have gone away! No! I think you broke my foot. Eddie, I need more money. Naravno da je Venom budala, retard. Venom je sve samo ne heroj, ali trudi se, jel? Tako da Venoma je teško shvatiti. On u jednom trenutku u stripovima pomaže Spider-Manu da pobedi Carnage, gde je Carnage dobio ultimativnu moć i pokušao da ubije sve koji stanu ispred njega i uspeva mu u tome, gde se naravno Venom pojavljuje i pokušava da pomogne Spider-Manu. I onda se u to Carnage stvori nešto još gore. To je onaj policajac koji je zatvoren, koji dođe do ogledala onako. Zaboravio sam, mislim da će se on zvati... Ne mogu da se setim koji će on simbiot biti. Ja se stvarno izvinjavam sad trenutno. Ali bit će jedan simbiot koji je jedan od mnogo jačih. Vidimo da Skral, ili tako nešto se zove taj lik koji je stvorio simbiot. Ne mogu da se setim tačno, izvinite. Ali da, to je ono što će film učiniti jako dobrim i velikim. I kao što sam rekao, pojavit će se Spider-Man, gde će Venom konačno dobiti onog njegovog pauka na grudima. Kao što vidite, on to nema sve vreme u svim ovim delovima, ali u ovome bi trebao da dobije. Jer kad je video na TV-u Spider-Man, ako se sećate one scene iz Homecoming, tako nešto, iz Spider-Manovog filma, on kao da je bio očaran Spider-Manom,
I to će se upravo desiti u ovom delu, tako sam barem čuo. Naravno, tu su dosta stvari koje oni ne žele da nam otkriju i da nam kažu. Samo sekunda da vidimo, tu u filmu je jedan glumac, mada on nije glumac, on je DJ, ali Venom izlazi sada u oktobru, Last Dance, poslednji ples. Zašto poslednji ples? Zato što je poslednji deo, zato što Eddie Brock će umreti u ovom delu, zato što on ne može više da bude domaćin simbiotu, ne može više da ga podržava. Glumi ga Tom Hardy. Zatim, šta imamo ovde? Zašto piše Juno Temple Venom? Što je ona Venom? Ne razumem, žena. To malo nije jasno. U svakom slučaju, Rhys Ifans, on je DJ, on nije glumac koliko se ja sećam. U svakom slučaju, on je glumio u Amazing Spider-Man, onog guštera. Ali ga ovde vidimo u Venomu glumi nešto totalno, ne piše tačno šta. Znači, imaće možda neke vezice sa tim ili će se malo igrati na to, drugi univerzum i tako dalje, drugi karakteri, šta ti ja znam. Da, kao što sam rekao, Peggy Lou je Miss Chen još uvek, znači bit će u ovom delu. Novosti što se tiče glumačke ekipe, Chiwetel Ejiofor, to je onaj crnac kojeg ste videli da je vojnik gde puca. Baš me zanima šta će njegova uloga da donese, jako dobar glumac, znači imaće malo jače scene. U svakom slučaju, da, mislim da će ovo biti prebrutalan deo kao što su i svi bili i očekujem puno toga, mnogo toga. Ono sa konjem je bilo prebrutalno. Kažite mi koji je vama bio omiljeni deo iz ovog trailera i šta možete da očekujete iz ovog filma? Da li ima nešto što ste vi čuli, a ja nisam trenutno spomenuo, sigurno ima. Bilo bi mi jako drago da ostavite komentar šta ste čuli, šta će se desiti, pa da diskutujemo o tome. Hvala vam puno, like, subscribe, kliknite to zvonce i doviđenja.